دستوری ناوی خوده روژا و بخیر میوان هیجا و بهاگران بناوی کارگیریا آماده خانکه و بناوی لجنا ناوچا دوبان یا یکتیا قطابی و لاوین کردستانه بناوی ماموستا و قطابین آماده خانگه بخیر هاتن سر چاوان هیجایان آماده بوناوین بریس لناو بزاو و چالاکین قطابخانه مده به هلکفتا بورینا هفته و 3 سالیا دا مزراندن یکتیا قطابی و لاوین کردستانی نیشانا پالپشتی و هاریکاریه بو کرت پرورده و تخا قطابیان و بلند کرنا آست زانستی لناوچداریا خانکی پیروز بید اویاده لتوایا قطابی و لاوین کردستانی و تایبتی القطابخانه ما آلا من رنگ پیروزی خوش تهل دگرم دچم بمش هیا دناو دا یک روژ گش آلا سی رنگی تو بناو دنگی نیشان جنگی میوان برومت قطابین خوشتوی بری ام دست ببزاو و چالاکین آهنگا خوبکن یا فرا ام خوینا شهیدین کردستان آمازن سرکیشیوان بارزانی نمر و ادریس هردم زیندی جبیر نکن دگل ری و رسمین بلند کرنا آلای کردستانی و سرودا نشتیمانی بدنگی راوستن کما بلند کرنا آلای برهبن راوستن باس بو ریزگرتنا هوا شرف دنگ دکت جا اساسا فهم زور قیاسا تو خدری یان الیاسا پیروز بید جشنا روژین خدر الیاس لروجا پیشم با بهت و بخیر بید مها رمضان پیروز لهمو ماموستا و قطابین مسلمان لقطابخانه آماده خانگه پیروز بید هجایان هجی گوتنیا آهنگاما لجیر چاودیریا قای مقام قضا سیمیلی بریس دجوار شوکت طاهر و لجنا ناوچا دوبان یا پارتی دموکراتی کردستان و دهیتا ریوبرین دگل لجنا ناوچا دوبان یا یکتیا قطابی کردستانی و لاوین کردستانی هجایان بری پی خواندن دی گهداریا موزیک و سترانه یکن جلای کوما یک نون بلا بسپاسی و بیت سترانه خواه ریز بکن
امان 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 ورا لوي لوي سكرانا من راب 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 يا والسيفا مسر خوشا مسكرانا مدير سما جاني من الفيفين يا دروين هفالا من هتانك يا زي جوان بمس محبوبي البرد اللابو يوم الشيرين برد لك جكان وقيثان وبكابهم روشكش فلك وسعود ودوران وقبالا من بيسرا الولات دير سمداغا شودي جهي كلان ودردان وخمان سيفا من بخدي وين روشي كل دباري نسنيد مع البوم دجارك الرابع تاليا دنيا ابري مرنا تاليا جنگلي خوب تاليا جنگلي مبخينا عزي ترفين مقوم قوم لغي سوق مسول مدري چيا كي دير سمداغا شودي هفالا من دولابت حليب النجار كاكو كل دليد مقلك كل دلي سيفا مجي فيرك شابونا السرفي دلي اول دلي مدبو كلا بسري دردي بدر مموشان ازراف غري كامرني على شوي روجي هتانا كيف روجي دراب سيفا من بخد اسم كلو بريني خدنا علم لمن ساري تو سارا مني معلومة تو سارا مني 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 بس خلامي گردني کوشا بسكي ما قسكري بس خلامي گردني کوشا بسكي ما قسكري غلامي گردني کوشا بسكي ما قسكري
شمي وشمي باز غلام رضا دنانا شمي وشمي دستي خوال دستي مكام شمي وشمي باچنا شمال جوانا شمي وشمي باچنا شمال جوانا شمي بكراسي كتاني شمي وشمي تحلالا بجاني هات كرواني كوجرا ليلي ليلي قولي ميرد ماي كوجرا صالو زمان قولي داني بنيا بيقرا ليلي ليلي قولي شكلك كاقرو برا صالو زمان قولي ابرامو سمني قولي ابرامو سمني صامرة صالو زمان قولي هي هي سلام جاقلي منقاتي او قنتاري بزيكو في زوزاني مانتا كلي قو بيبوني شموكانيا اشتبت ابو دود رفاندي هي قوفان عقلي ملولو هات كرواني حلبي ليلي ليلي قولي عداني البنيا مغبي صالو زمان قولي تسكشتم تسحلاتم ليلي ليلي قولي كرمة داري لولبي صالو زمان قولي بخیر هانی تا خواندن جلای ریوبری قطاب خانه و مامۆستای کەریم کەلو قاسم بلا سوپاسی و کەرەم کرد. دستوری خودێ بەرێز دژوار شەوکەت قایمقامێ قەزا سێمێلێ بەرێز سەردار ئاڵانی بەرپرسێ لە ژنە ناوچە سێمێلێ ئەفوو بەرپرسێ لە ژنە ناوچە دووبان زۆر بەرێز مامۆستا حەسەن چەلەبی ڕێوەبەرێ پەروەردا سێمێلێ مامۆستا شێخ زەردە شێخ شامۆ ڕێوەبەرێ ناحیا خانکێ ڕێوەبەرێن دام و دەستگەیەن میری و حزبی و کەساتیە و ڕیسپێت ماقولێن دەڤەرێ مامۆستایان چرای زانست و زانینێ قوتابیên پاشە ڕۆژا وڵاتی ئامادەبووین بەرێز بناوێ کارگیریە ئامادەیە خانکێ هەموو مامۆستا و قوتابیان بخێراتنەکە گەرم لە هەوایەن هێژا دکن هەوام سەرفەراز و سەربلند کرن ئەڤرۆب ئامادەبوونا خۆ لەوێ بیرەوەریە مەزندا ئامادەبووین بەرێز بە هەلکەفتە هەژدەی شوباتێ هەفتی و سێ ساڵ ڕۆژ دامەزراندنە ئێکەتیا قوتابی و لاوێن دیموکراتە کوردستانê ڕۆژا قوتابی و لاوان ئەم وەک کارگیریە ئامادەیە خانکێ دەگەل لیژنا ناوچە دووبانیا ئێکەتیا قوتابی و لاوان ڕابوونا بە بیرئینان و ساخکردنا vê بیرەوەریە پڕ شکۆردار هەر بر vê هەلکەفتê جوانترین پیرۆزبایە خۆ ئاراستەی هەموو قوتابی و لاوان دکن بەرز و پیرۆز بت خەباتە سەرفەرازە قوتابی و لاوان ئەم وەک کارگیریە ئامادەیە خانکێ هەموو مامۆستایەک خۆڤە دووپا دکن کوبەری نهۆ و ji بۆ ئایندەژی dê piştevaniya qutabiya bên û bi dilsozana ergê xwe bi cih înin ji bo avakirina qutabiyekî pirçekkirî ji zanist û zanînê û rewiştên bilind di civakî de û dê pêşkêşî netewe û miletê xwe kin da ku pêk ve di xizmeta karwanê pêşveçûnê û avakirina binaxekî welatî pêşkeftî debit دووبارە پیرۆز بتیادا هەژدەی شوباتێ لە هەموو قوتابی و لاوێن کوردستانê تایبەتی قوتابên ئامادەیە خانکەیە تێکەڵ لە دوماهiyê فەرەز بێژم سوپاسیەکە بێ سنوور ئارستەی مامۆستا زەردە شێخ شامۆ دکن کو هاریکارێ مەبوویە بۆ
درستکردنا vê çalakiyê û spasiyeke bê snûr bo mamosta Hesen Çelebî ku herdem harîkarê hemû qutabxaneyên snûrê Perwerda Semêlê belê amadeya xankeya têkil bi taybetî. Zor spas û hemû bi xêratin ser çava. Li vêrê min divêt ez daxwazê ji berês dijwar Şewket ber Qaymiqamê Qeza Semêlê bikim bo pêşkêşkirina peyvekê bila birêzgirtin ve kerem kir. پارێزەر سەردارالانی بەرپرسێ لجنا ناوچە دووبان مامۆستا ڕێڤەبەری ناحیێ و هەموو ڕێڤەبەر و ڕێڤەبەری پەروەردێ و ڕێڤەبەری مای پۆلیسا مامۆستایên هێژا قوتابی و لاوên خۆشتوی ڕاستی هەستێکە gelek nizam çaş wî hestî derbirim ku Evroke ez gel heve da rastî heve bîra berî 27 sala 28 sala ve îna bîra min ku rojan hebûn em jî wekî biraderê me li jina Dubanya Yeketî Qutabî û Lavên Demokrata Kurdistanê em hestan bû gêrana va ahinga bû gêrana jimareka zora çalakiya bû qutabî û lavên xwe yên xweştevî. Li vêrê ez ji dil spasiya lijna navça Dubanya Yeketî Qutabî û Lavat dikem û Evroke ev delî veda me em bên beşdariyê divê ahinga qeşeng da bikin û ez navê xwe û navê kargîriya qezayê ji dil û can pîrozbahî li hemî qutabî û lavên deverê taybet endamên vê rêkxirawê dikin û kadir û serkirdayetiya vê rêkxirawê dikin helkefta pîroz ew jî helkefta jihdeyî Şubatê ye ku roja damezrandina vê rêkxirawa qeşeng e. Helbet berî 73 salan demê biryara damezrandina Yeketî Qutabî û Lavên Demokrata Kurdistanê ji layê serkirdayetiya me ve hatiye dan namazê ji layê Barzaniyê nemirive ku wî wextî da feraxeka zor hebûye xelkê me an qutabî û lavê me hest pê dikirî xedrekî vê çîneya tê tekirin lê xweşbextane Kongresiyê Partî Demokratîk Kurdistan da biryara pêkînana rêkxirawê cemawerî hate dan ku ev rêkxirawê me qutabî û lavan jî êkîş wa rêkxirawê cemawerî bûye ku hatine damezrandin û ketine xizmeta qutabî û lavên me xweştevî da. Zêdebarî kar û erkê wayê rêkxiraweyî evê rêkxirawa me ya Yeketî Qutabî û Lavan şayet şoreşê Eylûl û Gulanê jî da berxudanê da ku rolekê berçav hebûye her jiyana pêşmergayetiyê da hem jiyana bajêriyê da. Lewra Barzaniyê nemir her daxifnet xwe da wê navî wasif kirîne ku qutabî serê Rimêne û Lawan jî şêrha pêlayîne ku Evroke ev her du çîne xweşbextane dumahî kongreyî da hatîne êkgirtin û pitir xizmet ku rastî cê supasiyê ew mendûbê kongreyî û serkirdayetiyê biryara êkgirtina her du rêkxirawa dayî ku pitir çên xizmeta eva her du çîna biketin seraheten. Zên du baskên wan millet dgehne kinarên aram û bextewer her civakekî texa qutabî û lawan tê da ektîv û karîker bin dê herdem bextewer û pêşkeftî bin. Pêşkeftin behrawî milletî bitin. Lewra milletê me jî serkirdayetiya serokên me û merceê me Evroke herdem çavekê mezin sehkiriye van her du rêkxirawa û giringî û piştevaniyeka zêde lê kiriye û di van 73 salan da qutabî û lavên Kurdistanê milê pêşmerge qehreman xebat kiriye û herdem xwe bi zanist û zanînê çekdar kiriye. û niv şênî pê gihandiye û em tişên bêjin piraniya serkirde û kesatiyên jêhatî derçûyên vê qutabxaneyên e seraheten. Gelek caran bêjin Yeketî Qutabiyan an Yeketî Qutabî û Lavên Demokrata Kurdistanê qutabxana pêgihandina kadira bûye û fe'len yani eger Evroke em sehkenê bi taybet kabîna nehê jimareka zor ya ku vê kabînê pirê vedbetin derçûyê vê qutabxaneyê ne. İnşallah ev qutabxane dêya berdewam bit bû duristkirina kadirekê baş û kadirekê rêkopêk û pişêtin
داهاتی دا اوی کردستان بریو بن اوی اداره وی ولاتی و وی باجری و وی پارزگهی بکتن لورا از پشتراست بیجم کو ام همو قردار نکتی قطابی ولاین دموکراتا کردستانی نه و ام شانازی پیده قردارت وی رکراوی نه و ام شانازی پید بن کو ام روژه کت وی قطابخانه دا ام در چوینه و ام پیگه هاندینه جاره کادیجی از جدل پیروزباهی گشت اندام و لاینگر و سرکردایتی و کادرین وی رکراویت کن داخوازا جیانه که پر بختور داخوازا جیه که دریش بود خوازن پتر خزمتا قطابی ولاوین دوری بکن جارکاتی پیروزبایی الگش قطابی ولاوانت کن انشالله هالکفت توصادت بردوام بین و افرق خراوت دشت پتر خزمتا اوی چینا قطابی ولاوان کن گلک سپاس نیار و پیلانگرین مکردان ام دابش کرن بچار پارچان سوز بد به ایک هست به ایک گیان به ایک نتوا به ایک زمان ده هر چار پارچا دا پوشین به ایک آلا به ایک ناف گازی بکن کردستان و دناف دادانن ایک سروک و ایک مرجعین مکردان او شی هیجا کاک مسعوده لبارزان نوشی دیداخوازش حوالو ماموستای گنج و پارتیزان هیجا سر بس خالد حاجانی برپرسی لجنه ناوچا دوبان یای کتی و قطابین لاوی کردستانی کن پیوگی دور میجوا اوی سال بگری پیشکی ناوی یزدان مزن و دلوان رزدار دجوار شوکت قی مقام قضا سیمله رزدار سردار آلانی برپرسی لجنه ناوچا دبانیا پارتی دموکراتی کردستان رزدار زرده شیخ شامو ریوبر نحیا خان که رزدار ماموستا حسن چلبی ریوبر پروردا قضا سیمله ریوبرین دامو دزگهین میری کساتین بارس قطابین سرارم همی آماده بوین بارس همی بخیر بین سرسران و سرشاوان بریا 73 سالان بارودوخه که آلوز و دجوار سیاسی گله کردستان دا الدمه دا مافن سرشتی و سراتایین گلمت هانه پیشیر کرن حالوی دمیل درست الهجده شباط سال 1953 الکنگرس پارتی دموکراتی کردستان دا بریارا دا مزراندنا رک خراوین جماوری تدادان کو ایکتیا قطابی و آفرت و لاوان لوما ببریارا راستوخوا باب روحی نتوا کرد بارزانی نمر و بریارا کنگرس پارتی بریار تدادان کو ایکتیا قطابی و لاوین دموکراتا کردستان بهتا دامزراندن بو هنده کو اوه فراغان اجتماعی و نتوی بهتا پر کرن و توی آستی هشیار کرنا قطابی و لاوان دا بتن دامزراندنا ایکتیا قطابی و لاوین دموکراتا کردستان اتوی سردمی دا دستکفت و شانازیا کا مزن و زیرین بی دیرو کا بزا وارزگاهی خوازا گله کردستان دا و ابجی جه حکمت و فلسفه و دیربینیا باب روحی نتوا کرد بارزانی نمر بویا گرنگیدانا جناب وانا بزانست و زانینه اوی نشان دادن کد بارودو خیلی پری آسنگ دا کو احتمامیه کو گرنگیه کا مزن به بزا و رول قطابی و لاوان هاتیه دان ایکتیا قطابی و لاوان اتخابات و شورشا چیایی دا مل بمل پیشمرگی خبات و تکوشان کریه بو هنده کشین تبلت وانا بزا وارزگاری خوازا گل کردستان دا دیار بن و اویر خراوه اندامت و کادرت و ابدهان شهید و سرکرده پیشکیشی دو زاراوه گل کردستان کرینه ایکتیا قطابی و لاوین دموکراتا کردستان السر بازا بیروزا بارزانی خباتت کد و ایکش آرمان جن بنیرتین اویر خراوه پری سروریو سرفرازی سربخوبونا کردستانه جوی دیتنیجی ایکتیا قطابی و لاوان پشتوانیا سربخویا پارچندین کردستانت کتن و اسی دارم جی دماهی گورین سیاسین و روشهلات ناوین دبرجواندیا آخو نشتمانیا گلمه دابن و رول جناب سروک مسعود بارزانی بو پاراستنو دز و اینانا مافین کردان الهر چار پارچن کردستانه و روش آوای کردستانه و توا کردستانه ام ببرزو شکومندی و البیرد اینن دماهی جی بهالكفتا هجدي شباطي 73 ساليه دا مزراندنا ایکتیا قطابی ولاوی دموکراتا کردستان ابناوی سکرتیرو اندام من مکتبا سکرتاریت
پیروزباهی که تایبت الهمی قطابی ولاوین کردستان کم و قطابی ولاوین سنور نحیا خان که تایبتی پیروز افروج الهوا هر کردستان سرفراز بتن بجید کرد بجید کردستان. سپاس بو پیوا برپرسی کتیا قطابی و لاوین کردستانی ناوچا دوبان. نوشی دی داخواز جناب برپرسی لجنه ناوچا دوبان یا پارتی دموکراتی کردستان کاک سردار آلانی هکا ریز و بید پیوگی پیشکش بکن. بناوی خود مازون و دلوان بناوی لجنه ناوچا دوبان و لقایکا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین پیروزبایا الهوین هجات کم و هلکفتا پیروز هلکفتا دامزراندنا ایکتیا قطابی و لاوین دموکراتا کردستانی براستی جک روزکا پیروزه اگر تو تماشا کی خدمت آوی ریک خراوی آن خدمت را ایکتیا قطابی و لاوان هندی خدمت و کار پتریاوان حزب اللاوین دجی پارتا هوای پارتی دموکراتی کردستان هفته و 3 سالین خدمت هفته و 3 سالین کارکردنی بو خودیتنا لا و قطابیان اتهمی بوارانده کارکی گلکی مازن و پیروزه اوش بوید زفرت اوه که جناب بارزانی باب جناب ملا مصطفی که اگر تو تماشا کیش دامزراندنا پارتی کنگره بو کنگره بر پیشکفتنی ایکش مازنترین پیشکفتن و دستکفتنا دامزراندنا ایکتیا قطابی و لاوان بویا که دو ناوید پیروز دو ناوید بها قطابی سر رمینا و لاوج شیرها پیلاینا آزادیا افرو دستکفتن افرو یه پارتا هوانا پارتی دموکراتی کردستان کو افرو که السرانسری جهانی ریبر مرجع همی کردا جناب سروک بارزانی شریل گل دنیای همیت کد بو پاراستنا ما کو افرو که عمل وی گراپانه آهنگا خوب پیشکش کنو دیلان استران زمان خوی دایکه و بجلو برگید خوید فلکلوری خو دماهیک جار اگر جناب سروک بارزانی نبایا باور بکن اتفاق کدی رکفتن کدی اشیا جزایر یا ماستر بو السر نتوا کرد لی جناب سروک بارزانی الآله که سروک حکمت الآله که و سروک حریم الآله که رابون کتو چی بیجی شر الگل جهان همیه کر بو پاراستنا روش آوا و همی کردا همی هر 4 پارچه کردستانی اوه همی پارتی دموکراتی کردستانه اوه همی او پارتیا یا بابو باپیر توا کبکیراتی و بلندایا وی اردی هستی که تو اف آخه زیده کری و خوین ریتی بو پاراستنا زمان منوتا و کلتور و پیکوژیانا منوتا دوباره دست خوش بو آماده یا خانکی پراستی نه آماده یا از همی گواد بیجم زانکویا که همی گواد قطابیه توی بپلین گلک بلند شانازیه پید بم سر بلندم و ماموستا ایک پیک اما کو پارتی و لجنا دوبان بجنا خو بو ماموستا چمینم دسته و ما چید کن که خو گلک ماندید کن بوان قطابیه که همی گواد آماده یا خانکی الاستی گلک بلند الزانکوین گلک بلند قطابیه توی لهنا هر وسط دوباره پیروزبایا دامزراندنا لجنا دوبان یا ایکتیا قطابی و لاوان السنور لجنا دوبان پیروزبایا لویس تافید کم کت خدمتا هوا دبتن و سپاس بها زور سپاس بو وی پیوا پر بها پیشمرگه گیان سر دستان دی جنگ دجی تیرورستان دکت شر مان و نمان بو پاراستنا کرد و کردستانی وریان برزا بقت جیان قطابی زانستخواست دی داخواز جکساتین هاریکار و پشتوان کرت پرورده و ناوچداریا خانکه وی هاریکار گل آماده مب تایبت
اوشی بریس ماموستا حسن چلبی ریببری پرورده قضا سیمیلی اگش کرم آخو بید پیوگیج مرا پیشکش بکد. برئیس مامۆستا دژوار دەڤەردارێ قەزا سێمێلێ و هەمی هەڤاڵێن کارگیریên gelda برای هێژا سەردارالانê بەرپرسê lijna navçeya Duban ya Partiyê Demokratîk Kurdistan û kargîr û endamên gelda hemî rêveberên hêja kesatiyên deverê perwerdkar rêveber û mamosta û qutabiyên hêja mamosta Zeredeşt rêveberê Nahya Xankê xwişka hêja mamosta Peyman nüwênera êketiya mamostayên Kurdistanê Leqî Duhok navê rêveberiya perwerda Sêmelê ciwantirîn û germtirîn pîrozbahiya saliyada damezrandina êketiya qutabî û lawên Demokrata Kurdistanê dikin dîsan pîrozbayê li serkirdatiya partî dikin demê her du êketî lêk dayîn û êketiya qutabî û lawan lê durist kirî. Dîsan pîrozbayê qeza Sêmelê dikin vekirina leqa dewrûberên Sêmêl û her çar lijnên qutabiyan li sînorê lijnên navçeyên partî yan ji nahiyên dewrûber. Hevalên berrêz pêşî me mamosta dijwar û mamosta serdar beşek ji mêjoya êketiya qutabî û çalakî û bizavê wan û dîsan ehemiyeta damezrandana wan dane pêş. Wek perwerde hemberî hewayê berrêz bo Nahya Xankê tekîdê dikin ne wekû sitayîş wekû rastiyeka zanistî û perwerdeyî li gorî wan pîverên li ber destê me li gorî wê helsangandina îdarî û perwerdeyî û zanistî em yê nahyeka tête hejmartin aramtirîn nahî wekû perwerda Sêmêl. Me li sînorê nahiyê 13 qutabxane hene. Hemî qutabxane bi stafê xwe ve, bi semiyanên qutabiyan ve. Têne hejmartirin baştirîn qutabiyên ser astê parêzgeha Duhokê. û ev em dibêjin ji dubare ne sitayîşeka belkû me belgên zanistî hene bû helsangandina vê biryarê. Dîsan sopasyeka bê sînor arastayî birayê hêja mamosta Zeredeşt dikim. Wek perwerda Sêmêl em teamülê gel heşt nahiya dikin. Çar şwana ser qeza Sêmêlê ve baştirîn piştevan medîtê gel kertê perwerdê gel qutabxanê dime di buwarê maddî û meعنewî de mamosta Zeredeşt bûye. Destxweşî lê dikim vê karê wî wekû xelkê Nahya Xankê bi qerdarê wî bizanim û berhemê wî piştevaniya wan ji ya cenabê wan me perwerdê pitir palit det li ser kêmasî û xalên vê deverê birawestin. Qutabxana nûka em lê dûmahîk qonaxa hemî qutabxanê dimeyê diye. Destxweşî li hemî îdarê qutabxanê Xankê dikim ku şiyanî pirêka rêveberên hêja mamostayê xemxor li buwarê perwerdê û zanistî bişên qutabiyên baş amade bikin bo van her du amadeya û li vêrê destxweşî ve çendîn sal e van her du amadeya Xankêya zanistî û amadeya sê tebaxeya wêjeyî şiyayîn er ser astê herêma Kurdistanê baştirîn rêja derçûnê bînin û baştirîn nimirên derçûnê bînin. Ev ji derencamê xemxorî ya stafê kargiriyan e û dîsa ve dilsoziya mamostayên berrêz. Her dîsan
ام دوره باش سمیانش بیر نکن کو او پالپشتی و پشتوانیا و یالمال در انجام اول قطابخانه راوستد. دیماهیه دوباره پیروزبایل همی قطابیات کم داخوازا سرکفتنی بود کم امی برف دیماهیه سال خواندنی چند ایشالا وکی سال چوی نمرین باش رژیم باش معادلات باش بهن در چوی توی ببنا خدمتکارین و دوری و دورا دیتر همولا که بخیر بید دیماهیه دیسا و هلکفتیل جناب سروکی پیروزد کم السرکرداتیا پارتی پیروزد کم کو اوجه در انجام خمخوریا جناب وابویت وقتی ده اف هر دو ایکتیا آفراندین. زور سپاس همولا که بخیر بید. سپاس. سپاس بو پیوا بریز حسن چلبی ریو بری پرورده قضا سیمیلی. مام و خالو که گوتیا مارین لبیابانا تیرین باز لاسمانا دگرین که گوتیا هشتری و دی چند کبن و پسار و چای مده حلفرن که گوتیا دار قصب دی دار مازیا جرهان برن ما گوتیا ابدم هات هوزان وان کرد پرور خدان هوزانا مام و خلام بو جارای که تو دشت و کولان و بر آوا خانگی تجیب کهی جپی وین خوی نازک دل بندا تبن بو بهوناندنا هوزانگی که هوزانوان هل گرد قاهر سپاسی و کرم کن افدم و باش بس دی بجمع پیروز بد چکو براستی اگر هین درفت بدن و سری هوا نیشید دی چند پارچه شعر که هفکارید گل حوالت مید موزیکه اگر همه زن نکیجی بدن من دی ممنون بم بلا قربان دما هيرشا درند داعش هاتي طبعا قال كيتشن مين ازدي كاتنا لبنوانا كيتشك جوان كيتشا برجريت كان وحتى الدموهي كاز خلتنا بم شيخ تتا خود کجی یعنی خود تا کشتن دا کنا میساوی پاراستی بید از جنکم پرجام زر بجنا من بلند دلی من گر بهارکا بخملی ما چه توس من جمن ناورینن که چار روژه ما همی گرمین بیابانا داواکا پرچکا من ناحلینن اسم جوما بلاهینن نخوان دوان من نخوینن از فیری فرمان آبویم از آفیری فرمان آبویم کشتن و روه جناف برنو گفه لأسكتشكا إزديما باو بارو ومنا هجينن كردن من بتشقولو نتوين دي نابينن جنن ما یعنی زدی پاشی هاتنا جنین روش آوا برینا کزین وانا بریت روش آوا دست بکر بوها یعنی جنید ما یعنی زدی بس روش آوا بو هما و بو شورش لورانا که کزیا جنکا ازدی و جنکا مسلمان یا جنکا روش آوا و اکال باکور جوازینین الدفمه شرف و کرامت و ناموسه او کسی ریبارک رشه دناف ریبارک سوردا دچی تخوار هر داوک وید بیتیایک
دبیت کفر دبیت دار گریکن وی پلن بجرگو دلت مدا دچن خوار رنگن وی هستن هشیار کرن کردن ربن و جار محبات آمد هشیار کر هولیر قامیشلو مهوان کر ام چارین لیک نتووار دیمشق سری خشور کر انقره سری خصور کر بغداد طهران و گرگن هار دماتی گهشتین د فرهنگ آمدا دو زای دو دبیت ایک نا بیت چار نا بیت چار ما مستای کلویری گوتما مجال حشتت کر وقتی تو معارضه مثل ویر رون کرنه که بدم چجورا از اپوزیسیون نبویم از پارتیه که راستگو بویم بید پارتیا تقبلا من نکر بید و بید کسی جف تقبلا نکر بید که تو مروفه که راستگو بید بس پارتیت راستگویت هی شانازی با پارتیات بم یه بدرستاهی خدمتا اوی گلو ولاتیت کن یه پارتی نکر یه وسیله بو برجواندیت خو و براستی از خوی شوان کسامه دو جیوا گندلو برپرسامه یه پارتی کر یه وسیله بو برجواندیت خو و جات راضی آن ند راضی شبر هندیجی اف دیوان آمنا شعری جی کش کومک هلبستین رخنه پیکتید طبعا او پارتیت مدیه هم از بیشید جلای مام سربستی بخوه هاتیه چاپ کرد از دو سه هلبستیت رخنه چکو از بار موازینه مورد هندک هلبستیت رخنه خوینه یعنی سروشت همی کسانه وقتی هم میوان بین دخواز یا وان اوه ده هلبست اک دو هلبستیت رخنه و گنجید میشنه اگر در فتح بی ده اک دو اکت عشقیشی خوینی بلا فروتن پیک نهاتن ام فروتین سوزاخو گرک گریار ام چنده چوی برام برچه بیرت نفته یان کرسی کن پیپکن و خار ما نشرمه حتی نوکر رگنه کفتین سر ایک بریار بلا بس بید ایکی سلیمانیل دهوکه یه دهوکه الحلب جب کم پارزگار گروب خود اوان کسا تن ایک دست کفتیا هی کردستان 5 پارچا کردستان گره 5 پارچا و نمایه 4 تو خوشت جنیب جن الهی من برز پشتی زاروکانا نمایی جبرسا کابانی شیتکل زگیوان گریدای لیف قشاوی بوین به امیدیه به درآمد آیا بای مدست ولاتی گرد اوه چجارا دلیوی نهیلای خدان گری و هر تشتی خول سر دانای گوده چگی دی تبم فروشم بزاروکا دم ابنانکا قلیای بخو هیوی کرن خودی مبستوی مای دی مفروش یکی مگوتی خودی عرشوی هجیا بوی آخفتنا من گوتی گوت تا چه ولات نمایه شمی جوان توب آلا و آخو سرود و یه فروتی تشتاقی کرد سرملاقه بلا یالا ام ده بحث بر پرسین گل حش کرسی کت کن پاش دی چینه ملاقه گین دستیری بدن بلا بر پرس سر لیسپی بو وکی بالگاجیت کفن سال
پشت لخواره دستی دا دار گوپال نیچی راوی کچک بچی که و نیف طفال هر او رنگه دنگه بومه نهیلا خوشی و حال گودنک هیه نساخه لی دباریت نانال نشد بهت دوامه لی مار خرابی جد دوامه کرسیک یا بری مال ایک دوکن عشقی و بس مانا يلا تبچون اخو حزوبیان هیوی و جیان بناخ کرن روندکیم چاوین من و نسیاین ندهین خوار ندهین زها کرن دنگی تت همی کجین مال دا ید هاتین اشکنجی آکنجی کرن گرنجینا تا یا خود گور یا بایدا بردای تو قاسری تا دستت هناسا کلام چکرن میشک یه خموکی بوی همی هماین ایشان خودی دا آسه کرن دلیه گازنداد کرد هندی مگوله بوی مرن جارکی یو نبچوناتا هر روش جارکی مرن هر روش جارکی مرن حوريك جبيابانه سبحان الله ياش ليوات باريد شكرا شكرا وي جبقلاوة عنتاب شيرين ترا سينگو بريوه جسيفكا برواريانا والله جبنيري كوچرا كوچر بريد زورن بآفترا هندي فرقي جترنابي جوت هنارن ارمشتي بطامترا سبحان الله دمات مشيت صد آهت هنج دلي من ببزانم دلرزن هر دو لیون من کنی آوه وکی کتل کن ترشکا بامرنیا ای پراخن برید چه خارن نابو دنگه ماسی ماسین خانکیا یه طامد دنه دوه من خوزی با مسیفه کا برواریا کت بام دسته و کباره لی رشان بان مسکو عنبر حتا بهنن گلن بهاره بهن کربام دز و دابام هر روش سپیده و ایواره پاشید گل ملای مغرب چاوین خو گل دابانه بسکن خو هل دابانه چقو کر خوش گربانه هر سی دمجمیرا گیزیه که ویسه و خاربا حتا ملا ربانه کباره اگر نوشگره که دی تو پسیار جگر تو بوچی حتانو که یا هشیاری بلا بیجیته اجی وکیته یتکم کاره نویجا سحاره کاری نویجا سحاره جدل سپاس با هوا ریزوویان با هوا هوی دارم مسئله هوا نیشان بید جارا گادی دی بیجین جشن الهوا پیروزه جارا گادی دی بیجین رمضان آمجی بخیر بید بسر بی والاتی دا و خوده و آزادیه و امناهی هوا رو کل ولات مهی بومه بپارزید ریزوویان با هوا و آماده بونه هوا نازک تبدنگی خوی زلال بوم ریز کرن چه روش حالات یان روش آوابم چه باکور یان باشور بم ده کرد و کردستانی بم خاک پریز گل و ملت خوبم هجایان موک کارگیری آماده خانگی به روژای مبارک خودید اموان قطابین لورزی اکین پلیوان زیتر جنوت و 5 صده بدست خوب اینان بین خلات کرن جلای کارگیری با او قطابی ام نابیان تخوندن اگر لذی بکن ویری آماده بن فولاد دهی روجدار سعد سمیر سونیا سلیمان عبدو اشواق سلیمان عبدو آلان عنتر كلو دلخواس فاضل سفر داخواس حسين غربي سيروان مراد خليل موسى أحمد حسين
ديجين درويش جعفر أبده قطابين سركفتي نيكيبن رضا دهي نوشي دي داخواز جناب قائم مقام قضا سيميلي كن كاك دجوار شوكة طاهر بينش خلاطة دابش بكده سيدنا عباب خان حاضر بیست اگه کامیره درخواست نه هست برای پیش برید درخواست دست خوش بو کاک دجوار خلاف کرنا دیاریان نوشی داخواز جناب سردار آلانی برپرس لجنه ناوچه دوبان یا پارتی دموکراتی کردستان کن کو خلات مای سروان قطابیان دابش بکد خوش دارید. جناب قطابین فولان یازده نخواندن بلال بری حاضر بن. بعد دلمان خالد قاسم، لانا خضر يزدين، آديان باسم جندي، مايا ناظم كريم، سيدات سالم سليمان، ألند عنتر كلو، راديا جاسو قاسم، بيريفان حسن عبد، ماهر مراد حسن. بو دابش کرنا پنج خلاته که داخوازش جناب هیجا زردشت شیخ شامو ریببر نافچداریا خانگی کن بلا کرم کن. زور سپاس. بو خلات مای داخوازش ریوبری بنگه پولیس سیمیلی بریس عقید شوان کن بلا بیت آن دیاریا پیشکش بکد. نوشی ده ناوین قطابین پولا دوازه نخواندن کو او قطابین کو پاش روجا اف سالانه لشکوملگا خانگی رو و نمری باش دست خواه ببینیم. دعا عمر عبد، میاسا مراد حسن، معراج محمود جعفر، نیدم فرهاد درویش. داخواز جناب بریس عنتر کلو قاسم برپرسی بنگه لالشتای خانی کن اوان دیارا پیشکش بکد.
هجان هجی دیار کرنیه کل آماده خانگی کمگا ماموستای خودانجیان و بیردان کاوان یا پر جزانین و زانستین جورا جور وگ ایک گروپ کار دکن بو کرتی پرورده موگ کارگیریا آماده خانگی به ارکی خودید وان ماموستین باورنامه ماستری بدست خوب اینان و زبرین سر کاری خوال قطاب خانه بهنا خلاط کرنج لای کارکیری و وگو رزلینان و دستخوشی ماموستا زهیر بیبو یوسف ماستر لبابت زمان انگلیزی ماموستا کریم کلو قاسم ماستر لبابت زیندوری ماموستا علی سلو قاسم هلگری باورنامه ماستر لبابت زیندوری مروان شام و شیخو هلگری باورنامه ماستر لبابت کیمیایی شهرزاد عیسی ماستر زمان کردی و هر وسا ماموستا عزت برو هلگری باورنامه ماستر لبابت درون ناسی اگر ویری حاضر بین خلات دیوان بینه پیشکش کرین جلای ریببری پرورده سیمیل بریس حسن چلبی بزانین ماموستا زهیر نی حاضره استشار ازاد مینرا اکتیا ماموستاین لقی دو کے کلویر حاضر ہوئی ماموستا کرم آخوا کرم کا دیاریا پیشکش کر نوشی دے خلات تایبت هبن جلای لجنا ناوچا دوبان یا اکتی قطابین ولاوین کردستانی و خلات بو ماموستا کریم کلو قاسم دیتا دهان خلات ماموستا کریم جلای سردار آلانی برپرس لجنا ناوچا دوبان خلات اکتیا قطابیان دیت دان جلا برپرسی لجنا ناوچا دوبان یا اکتیا قطابی اولاوین کردستانی و بو بریز دلوان یوسف جلای سربست خالص حاجانی با خلات قطابی شوکت حجی دیت دان جلای بریز حسن چلبی ریببری پرورده سیمیلی بلا کرم کد خلات قطابی کارزان فرج دیت دان جلای بریز حسن عمر ریببری چاپتیک خلات قطابی کارزان فرج دیت دان جلای بریز حسن عمر ریببری چاپتیک شپیدانا سیمیلی بلا کرم کد هروسا خلات مان قطابی هلبین خلف وقت نوینرا اکتیا قطابیان آماده خانگل ویر حاضر بید جنان فیصل حسن جیان شیروان الیاس دلین نواف لبن خضر شاردل ایوان درید انس نالین عبدالله جلنار جمال ریبین صباح نوشی دداخوازش بریس موسا نظیر کارگیری اکتیا قطابین ولاوین کردستانی بلا کرم که سید یا پیشکش بود
نوشی دستی خلاتین دابشکرین جلای بریز فیر علو ریوبری کمپا آوری خانگی زور سپاس. نوشی دو خلات هین دان جلای بریز مصطفى ولید کارگیر اکتیا قطابی لاوین سیمیلی زور سپاس. هر دو خلات مان تهین دان جلای فرمانبرین سر پرورده شنگالی ماموستا خشو میرزا بلا کرم کد Ben